ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka All Meghalaya Dancers Association harangkat ka jingitrelang bat ka QC Entertainment. Ka Khot bat wears ngobhaya ki Donsap bakin wan syaka audition banya shimmenta. Ha ka All India Championship ya ka balatip kum ka Kwansai Dancing Star. Habaya keren bat ka bati CTV. Uba kit thaba ubadai President jangka All Meghalaya Dancers Association ula ong bakatay ka audition kan sedang. Haga kan riu tarik mentau benai leber, ha jingkiang nong temai, hajan jangka yang mani 7th Day Adventist nadu kapor kandai beje men step hadu kapor nyo beje janmit. Shushu uba kit ula bu ka jingkerpat ya ki riu Donsap ban shim ya gani ka kabu ban wan sya gani ka audition. Bad ula pentip ru baka khusnam syaki nong job ya ki badang rit kan long saupo hajar tengka. Baar kandai arpo hajar tengka, bat bawan balai on yo khat ar hajar tengka, bat kumjuk ru ya ki senior. Kini kapur nakaliang jong All Meghalaya Dancers Association ni pentip sepi ki nong syat jong jalan Meghalaya berdakawai hadian bangila wanra ha kini senam beladab ya ka dance ki diwani but mentapat ni wanra ha ji trelang bat ka All Meghalaya Dansa ling ba kan ka OC Entertainment ka ba penlong ya kan ka All India Dance Championship te hadian bangila ya perkat ban penlong ya ka audition hapok selong te nakaliang ka Austrian jengi ngla sim ya ka ji menjur ban penlong ya kan ka audition ka ban selong hapok jingking nong thamai hapok jan 70 church bat ka jaka kan dai hapok ka Meghalaya Incredible Dance Academy bat kan long ko audition nadu step hadu kapor kandai baje step hadu nyo baje janmiat te nakaliang jong ko audition hi kerpat ipiki kentu ipiki Donsap jong jala Meghalaya bakin wan ban syem ya kan ko audition kadai ru ka bai kalat nak bentak ka sap ka jong pi bat kum tu kapor ngla ai laduk benta ka ban ka salong la kum dum khan ru tarik kemut ni kentu pi ben practice ba bat ka audition ka salong khan ru tarik mentau benai hi bat ka jing pelong ya ni program kan long khan ru tarik hadian ka ha audition ngim padon kam ya ka interviews mo audition ka sulong baik audition baik la dari sa jiat apa ka audition kemut ka registration kan long ka registration fees kan long baik tang sisian hi kan long baik tang syajar baik kan long tang ka bayar register tang syajar baik umdan kami isu tang ka bayar register baik kan long syajar tengka te ya ka semi final kin sepelong ha ka arfu arterik hapo Asam bat ya ka grand final kin sepelong ha ka arfu sauterik mentau benahi hapo Asam Guwahati te ketui pi ki Donsap bakin long balapan krek lupa nak mentakan ka program ha ka baidai bat ki prize mo nak mentaki kena red nak mentaki nong job jogi kena red kan long saupo hajar nang ta ki baar kinyo arpo hajar bat balai khat ar hajar nang ta namata ki senior kan long saupo hajar bat baar kan long arpo hajar bat balai khat ar hajar kinyo ru ka trophy certificate bat medal bat ka ni ka work assignment hak bat ka press meet with finalists and judge ki masalong hak ar flight tarik bat kan don ka workshop ru te kan tu pi pin practice ba hakan ka skill kan ru tarik bat ngit scam ba ada fi job nakani kan don ka ke benta kala ka ba nakaliang ki organizer kila ban bu kanu ka kontrak bat ki bat kan dong ru ka jingmuntoy nang mata jong phi. Hi, this is Ashfaq Khan representing QC Entertainment. We are the organizer of Kwansai Dancing Star, one of the biggest dancing competition in India, happening first time in Northeast. We are inviting all the dance lover from Northeast and all over from India, and our judges are coming all the way from Mumbai, Anushi Singh and Ogi. Ogi is the one who represent house and won many dance competition in house representing India also, and the Anushi Singh, she is one
recently participated in Dance Plus Pro, and she is a choreographer, and she also a tutor in Shakti Mohan Dance Institute, and she represent in Wagging. She also she and Ogi giving workshop in Guwahati, and we want participants from Meghalaya because Meghalaya are the dance lover and the music lover. So we want Northeast to come forward and please participate in this competition. And this is the first time happening in Northeast, All India Dance Competition, and we want to repeat it again and again next season, season 2, season 3, season 4, and it is a history. It will be, I want it to be a history that person from all over India going to Mumbai, I want everyone come to the Northeast and participate out here and see our lovely nature and whatever our tourism belongs to and our culture. Thank you so much. Please, I beg and I request every participant and every dance lover come forward and participate in our contest. Auditions are happening all over India. All the participants coming along from Mumbai, the Calcutta, Pune, Haryana, Delhi, Punjab, and of course Northeast. And the best of the best are coming out. And we want to produce a biggest dancer from Northeast, and it will be the platform Conquer Dancing Star all over India participant and coming in this stage, and the star will be born from here only. That much I will guarantee. And we, the Conquer team, and from the support of our Northeast people, we support them to be there in the nation's scream. That's what. Thank you. नमस्ते मेघालय, आई एम मनोज दास और मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ. आई एम द डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर ऑफ असम. जैसे कि आप पहला टाइम हम लोग का पूरा असम में ऑल इंडिया डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है. वो भी कर रहे हैं हम लोग क्यूसी डांस कंपनी, और इसका जजेस है मुंबई से अनुश्री सिंह एंड ओगी. ये लोग दोनों डांस प्रो का पार्टिसिपेंट रह चुका है और इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 16 मार्च को मेघालय में ऑडिशन है और हम लोग कनेक्टेड हुआ किड बॉक के साथ, जो ऑल मेघालय डांसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. और हम लोग 16 को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑडिशंस, जैसे ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन के कॉन्क्वाई प्रेजेंट. तो आप लोग आइए, ऑल मेघालय इनवाइट है. आप लोग का शो कीजिए आप लोग का टैलेंट.